godinu, pa je to dosta kasno da bi se moglo pripremiti vozila i sve to skupa za ovu godinu, no međutim definitivno smatram da je to budućnost, pa čak i za par godina vjerujem da će doći do onih autonomnih vozila i tako dalje. Dakle, idemo prema tim nekakvim novim tehnološkim dostignućima. Sad pitanje je samo koliko brzo. Da. Pa dobro, mislim da električna vozila kada u Europi prođe možda 10% svih automobila, da će onda jednostavno biti potreba u rentakarima, jer neko ko vozi doma električno vozilo, mislim da neće sigurno izabrati benzinsko vozilo na godišnjem odmoru. Još jedna informacija, malo smo je preskočili, da nam malo opišete zapravo vašu firmu, kako je ona krenula, s kime sve posluje, koliko ste imali prije zaposlenika, koliko je to sada, način poslovanja kroz franšize i općenito malo taj dio. Carviz je relativno mlada firma na hrvatskom tržištu, osnovan smo 2017. godine kad smo počeli s operativnim radom, no međutim meni je to osobno treća firma koju iz početka pokrećem. Moj poslovni put je počeo u Budget Rentakaru pred 26 godina. Nakon toga sam bio direktor sadašnjeg Orix Rentakara, koji je odlično poslovao i tako dalje. Onda sam 2011. godine osnovao zajedničku firmu sa RCZ-om Fleet Rentakar, koji isto tako vrlo brzo došao na broj 1 ili broj 2 na hrvatskom rentakar tržištu i budući da je Fleet u jednom trenutku prodan jednom investicijskom fondu, odlučio sam krenuti u potpuno samostalne vode i osnovan je Carviz. Carviz je vrlo brzo rastao, obzirom da sam to nekako iskustvo imao iz prijašnjih kompanija i mi smo već 17. bili full operativni sa nekakvih 800-tinjak auti, pa je to 1500 auti bilo otprilike u 18. godini, da bi 2019. došli do nekakvih 2000 auti, skoro 100-tinjak zaposlenih, 13 poslovnica, nešto malo manje od 100 milijuna kuna prihoda. I paralelno sa tom pričom Carviza u Hrvatskoj je došla ideja, ponukana nekakvim razgovorima sa mojim poslovnim partnerima, primarno iz svijeta, kojima se brand i koncepcija brenda vrlo svidjela i mi smo krajem 2017. osnovali sestrinsku firmu Carviz International, koja je vlasnik brenda kao takvog, i krenuli smo u razradu i slaganje tog franšiznog koncepta i već u drugom dijelu 2018. smo prve franšizne ugovore potpisali. Mi smo tu cijelu priču i taj cijeli koncept u prvom mjesecu 2019. obznanili na jednoj press konferenciji u Zagrebu, kada sam ja rekao da u principu mi u 3 godine ako dođemo do 20 zemalja da ću osobno biti vrlo zadovoljan. No, međutim, sam sebe sam vrlo brzo demantirao i mi smo u godini dana došli do 20 zemalja. Mi u ovom trenutku poslujemo u 22 države putem franšiznog koncepta našeg po svijetu. Imamo preko 100 lokacija u te 22 države. Moram s ponosom istaknuti par činjenica vezano za tu pandemijsku 2020. godinu, a to je da praktički niti jedan od naših franšiznih partnera nije propao, nije bio u problemima. Neću reći da nije bio problem, ali nije propao i još uvijek rade i dapače slažemo i dobro se razvijamo za sljedeće godine. A isto tako činjenica da ti strani brokeri su 2020. godinu kao godinu koja je bilo smanjena potražnja za rentakar uslugama iskoristili za rješavanje nekakvih
rentakar kuća u pojedinim zemljama, dakle raskidanje ugovora, zato što su imali puno manju nego što je potražnja bila. Mi nismo niti u jednoj zemlji doživjeli da su nas maknuli sa svojih spisaka, sa svojih web stranica, sa svoje prodaje. To smatram velikim komplimentom Carvizu i našem konceptu uopće franšiznog poslovanja. Ono što mogu najaviti, mi smo sad u ovom trenutku prije tjedan dana potpisali franšizni ugovor za Crnu Goru. Isto tako u pregovorima smo u ovom trenutku još za 4 zemlje trenutno pregovaramo nove. No, evo, na neki način imam ekskluzivu koju mogu tu javno iznijeti, a to je da smo praktički pred potpisom, da ugovori su dogovoreni, formalan potpis se očekuje vrlo skoro za, ajmo reći, dodatan napad, odnosno akvizicije na tržištu onako za rentakar najinteresantnija, to je Sjedinjene Države, gdje mi u ovom trenutku smo prisutni na Floridi sa 3 lokacije, no međutim potpisali smo, odnosno ovih dana ćemo potpisati ugovor sa jednom konsultantskom firmom koja će nam pomagati u širenju na američko tržište i tu od toga puno očekujemo u budućnosti. I isto tako smo svaki dan bi trebao, znači, usuglašen ugovor sa jednom firmom iz Indije koja se inače bavi uvođenjem stranih franšiza na indijsko tržište, a ta izuzetno velika zemlja je dosta nerazvijena u rentakar poslovanju i to nam daje nekakav, ajmo reći, dodatan optimizam da bi na to izuzetno veliko tržište mogli jako dobro ući sa dosta i lokacije i dosta vozila. Tako da uglavnom puno stvari je pred nama i puno stvari ćemo raditi. Veselimo se i toplo se nadamo da će turistički sajmovi, prije svega VTM u Londonu u studenom, ali i sljedeće godine Berlin u ožujku, biti u onom nekakvom, ako ne u punoj snazi kao što je bilo to nekad, ali nešto slično svakako da. I također u Sjedinjenim Državama je u kolovozu veliki auto rental sajam u Las Vegasu i tamo ćemo se isto tako predstaviti baš vezano uz ovu priču širenja na američko tržište. Dakle, očekujemo dosta, dakle, od ta 2 velika tržišta. Istodobno ove postojeći naši franšizni partneri su se dosta širili, kolege u Srbiji odličan posao rade i oni su već sada praktički rentakar broj 3 ili 4 na tržištu u Srbiji. Kolege u Grčkoj su kroz model podfranšiza, obzirom da je to dosta razvedena i razvijena zemlja sa hrpom malih otoka i lokacija, dosta smo se tamo raširili. Mi u ovom trenutku tamo imamo 29 lokacija po cijeloj Grčkoj sa tendencijom rasta u sljedećoj godini, tako da eto, stvari se lijepo slažu i moram priznat, mislim da je Carviz na dobrom putu da postane jedan respektabilan